Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Henne kasngi ka khandai trik urampang, kinong kersan ke People Democratic Front, Ompling Union, ke Bahapo, ke Maureng Keneng Constituency, kilawan ban persengau pajba ya ke jingyo jing tiap jengki, halor ke jing penangkam bakla, jang UMLA bamenta ubak David Nongrom, ya ke MLA scheme. Kat kum ke RTI bakilayo na UBDO, lalap baka scheme ban thiets bo, na kabenta kinong rem, ke bah nyau hajar tingka, marway, kadai na kabenta kinong rem. Henry, keba pela pat kelong bah Ompling, wat tang kijaka ban thong podinaru kipai ba kimdon, ban hadu saus pa nyup sangut kilayo ya kani ke scheme. Kebala dak henlang baro ya ka pisa kalakon hadu arphon reu lang arpho sa hajar tingka. Shushu kilayo jing tepru ba ke scheme solar lighting. Kebala mang na kabenta kani ke constituency. Ladap se ya ka pisa kabakot shiklor san pholak khandai pho hajar tingka. Henry, kebalingo pat kelong ba kini ke solar light om syam ladan ni yoi watang hakawairu na kibenta jong kisnong. Ka PDF Ompling Union kalakon turu ya kinong rap jongka Maureng Keneng Constituency bakin thau no ada kaseng jong kinong rap khanang balada job mano-manoru ukertong un omla ban penon kam bakla lani ban kini ya kabha kabadai hok ka jong kinong rap. Ikhwa ban percaya ni ba hadin bangila licim ya kini ke RTI na blog nilai keren buat video bak ngilapan kopi ya ki reset na ki kasmu bala penun kam ya kini kepisah bak kebasong thongla kalong ba video ula pengi dak kaca kasmu kabala shutho by purchase of kaudang 7,000 but alor kani ke sam scheme khantam Ompling Nikwa penpal ba Ompling tang jakarat pudinaru munan jaka hanre arpundulak arpsaja lasa bat lapen baptis ya kinong Ompling ba kide kinong nongrat ngimbis ni ya kiblayo ini scheme hanre ni sau thong ngap le ba habam don nongrap kumno laai bala keni no ya ka hop pat ke badai hop jong kinong rap da kinong sor ki basa antai snong Ompling but haba khen kelum ya kani ke scheme haga khalai mor kunen konsensi borok away ka poisa ka lai krur nyup pralak khandai po ja tengka hadu penai Desember mensusnam but ya kani kepisah lakade sakatai mor kunen na Ompling lalit draw sakatai mor kunen dakata ka mor kunen tanda komiti kat pasang ni katai Ompling pat draw tangdo wei beri siman but hangneru nidan gajing artil balik si kata kepisah kapai sisian em saya kita ki beneficiaries kumbala nilai i nakales kabala ai sengi dau video ni kerpat ipat ba keladai kapor om syo banya jiet yu brio ubanang tang sam scheme hanrai ladon kam keki kum ke konstitusi bat kum ke jelai ban jiet no do brio bala sisa banya sa ya kakya kasan ba uban sam hok sisa ke scheme da kata ka da kabawanra ya karoi kepat kabukersoi